District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong Dhonsuri Youth Association atum Pherengke Amai Kangni Hormu Hortar Ador Kiso Phutak Volongko Maji along Congress atum Kachisong Pon Karli Tang Borsing Pangcho Chikimo Amen Pen Football Kapatu Angdung Kiti Karbi Lo Charlie Asong Bokajan District Committee atumpen Sarbarim Ingtiapan Karchodam Karbi Longri Abirta Kelang Arad Doan Pan Kardom Pajir Iglo Kardom Non Karbi Longri Abirta Kethan Ponjir Bang Nili Sami Kabin Teron Pi Non Birtang Ton Ben Arjupon Iksena District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong Dhonsuri Youth Association atum Pherengke Amai Kangni Laso Pherengke Amai long Dhonsuri Youth Association Bidisar Samsing Hanse Pen Kepachini Ponke Kedam Tang Paikoni Nipai Inkoi Rapli Arni KAC Conference Hall along Dhonsuri Ahawar along Jangthu Pen Gas Ki Phurji Apan KAC Pen All India Limited atum Angbok Memorandum of Understanding MOU Chitok Ponlo Laso MOU kachitok ponalong Dhonsuri Youth Association atum tang ke kam khedu nave bonta Dhonsuri ahawar aphan prabjin pen KAC tum longle patta piponangji la pen jangthu ki phurji ang kang arat aphan government atum prabjin pen compensation pivek nangji laso ahawar arat tum aphan chokomar ang hoy piponang po Tebok het sikachilang ahem kimrang pipo nangji laso hawar arat tumapan thangnat kisung sedet jiapan prabjin pen KAC atum pachini po nangji pusi Pherengke mailong ningjepon laso Pherengke mailong Dhonsuri Youth Association amaipu jirjar hanse konchonban harsing rongpi bidisar samsing hanse atum chitongdun Memorandum of Understanding Chitokon langsung puta kelitum Dhonsuri arat atum takruang lang tuman kubajir pon Botala dak the Dhonsuri doluli hitu arab atum aphan isi khirklong konsil pen thangnat alam chang itu kelong konabela ala dak All India Limited atum kepaklang kon GPS amya belong bangke 396 square kilometer abangke atum area operation lo pusela atum baklang kon stame hala dak 396 square kilometer arlo revenue village atum a future pupilo ke manpo bangso puthak klada kalam ni tunon puta long lela lapen ke halada forest area long bangke All India Limited atum 5.6 hectare abangke atum land allotment and forest department atum land allotment and stamila revenue village a long list tas po pilo ke manpo lalo na simil tu karbang auton mas konsil atum aphanki bukan tungo bangke the 396 square kilometer arlo kedo lasare diction arlo kedo revenue village puno forest village puno la kedo arlo tumhan an bangke equal land composition PF nangje la penke la so area bangke restricted area se cheman depo development zone thangta development tum claim ponpelo oposi corporate social responsibility at tengpen halada land water facility school facility and health and education facility telecommunication facility lahai company atum pen paklem pon am council atum RDP ponan lalo ni tu gitu gantung make doluli Dhonsuri area long revenue village go an atum han prabjin pen long le pota bang kipon ko prab na ko ate kar bang no ton mas council pen kipu bang ke long le pota ke joy pusi pipon ji pusi penangan baca thang no stami ke dam tang ningkan isi hini yang bongrada tu penangan patai play tum dolo stanor puta maduda pata kelong pon apai kompik lang long pon loy nut bahini tum long stami ake joy pen pota ke ron apai kompik lang asin itu bacunuri bangke lanon All India Limited atum yang tu la dak nang gur biap prang la rada tum pan amin thang long le hem khu tum pan bang long le pota bang paprap nan tu pan nyampo lapen hala daga rada tu mapan in future security ko pilo la konsila tu pen klada kalam Dhonsuri arat tumpan pancini nampo la tumpan include erja rong prek
receive tujima mate hala dak pache dolong jima pa dolong ji pulo te ko kosana tram in condition me sida hala dak hara tum kedolong lal salaman ko akar benglo termas konsila tu konsuri itu la yang diuji ko affected area rara tum handa la dak kan macini nai tu ki bukan tu la penang parta hala dak company tum na drilling nang klempo company tum kem nang dopo pulutan te hala dak local atuma phan jitu effective family tum phana banke as per their academic qualification at pen ala tum ko amma ke thek ko man ke graduate do ko under matric do ko man ke engineer la sang ke thek do hala tum phan banke ala tum academic qualification at pen local candidate tum job ban recruit ko nei to first preference ala tum phan ko nei si jadi ko gantung la pen kaprek ni pu juk kena la 396 square kilometer arlo ke do la tum GPS ame ba kataklang na tank pen la so arlo ke do revenue villages la pen ke forest dwellers atu makan immediate forest ek tank pen sitame forest apata isu sila tum kan compensation right ke long ni pak selong an claim na hi la pen ke la revenue villages long ke do ara tum kan an ke anu tin kan tame long le kotak ki joy pen ke panci claim no awar sai ban kar ben long mas no pen claim na hi la pen ke ipo na ni ako la puson claim confident pulo te arara tu bangke ani in samsin de ko la pen yang cukup ko la ko pare dun de da ko rat na cerap itu dulu de itu pulo restricted area declare lo pulo tan te hala da itu government pen itu facilities itu kelong nan ji hormuan bangke hala da dwellers atu ada residential atu long ko yang se restricted area declare te da lo pulo tan te la sormu te itu long le lo Asinitum pulau corporate social responsibility CSR tinggal. Ala da company itu na water supply facility punya ko air pollution water pollution itu boring ke itu ke langhe cutup nulu. Langhe ring cutup sini tum lang ju nulu. Asli water supply facility punya di pulau. Ni tu me hela problem do koko. Air pollution do pola sini tum sangan health center kan ala da balik dia konsekuensi praktik health center abang ke. Dona ko health facility semua dona. Non kachari bom parivartan sarkar BJP atum hemkonglong ajang thu pencenglok hormur hortar ador kiso ke khangun thekthede dajok karbi anglong congress atum pregjam ahawar along kachisong ponasai dengpon bomlo lason si phaikoni ni pai thongkep ani langsomipi block congress atum pen patirpi ponalong korkanti la pen singhasan congress atum chitodun si bolongko maji mate bokolia aichialong janagraha abhijan mate ratafan BJP sarkar atum kachari pon chok che phuthak chiroktok asai kidengpon laso asai kidengpon abarim head minister sumronghang langsomipi block congress committee amai phulongking ti KADCC ST chairman phuding terang KADCC konchunbang sarsoti so lapet congress along klembang phubang phietum chitongdun जिंदाबाद बीजेपी सरकार हाय 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 बीजेपी सरकार हाय 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 बीजेपी सरकार हाय 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 बीजेपी सरकार हाय 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 कांग्रेस आई जिंदाबाद 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 आई जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस आई जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार हाय 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 बीजेपी सरकार हाय 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 আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে সদায় ৰাইজৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনি আনিছে সেইবিলাক মিছা আঁচনি আৰু আমাৰ অত্যাৱশ্যকীয় যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এতিয়া হাহাকাৰ মুখত পৰিছোঁ আমি এতিয়া তেলৰ দাম যি 200 টকা মিঠাতেলৰ দাম 200 টকা পেট্ৰলৰ দাম 100 টকাৰ ওপৰত গৈছে গতিকে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আজি গোটেই অসমতে খেতিয়ক মানুহ বেছি আছে আৰু এই খেতিয়কসকলে বিভিন্ন আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰিব যাওঁতে খেতি কৰিব যাওঁতে আজিকালি ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ আৰু মেচিন লগাই পেলাই আমি ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ চলাব লাগে আৰু তেল আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে আগন্তুক দিনত আমি অসম চৰকাৰক আৰু ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে সৰ্বসাধাৰণৰ ৰাইজৰ কাৰণে আপোনালোকে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক আৰু অত্যাৱশ্যকীয় যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি আপোনালোকে ৰোধ কৰক আৰু আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজক সুখেৰে শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক Nijang Karbi Anglong District Lakhanar Kep Hamren Constituency Angkang Arlo Chik Artu Pathua Klamalong Karlitang
borsing phangcho chikmo men pen kichengsi football ke pathu angdong kiti laso angdong kiti along Bodeng Suri FC lapen Rongkuru FC atum angbongsi pathu pon Bodeng Suri FC atum kethek muchot ajok Rongkuru FC atum aphan gol si thaponsi chipahai ponlo labangso football ke pathu angdong kiti ka pathu along alohi aman pen EM Mongol Singh Timung Hamren Chairman Sir Singh Phangcho ex-chairman Biren Tiso BJYM President Mohon Rongphar lapen kaprek man pen kedotum chitong dut jengkha pen Babu Teron Karbi Longri Abirta Karlitang borsing Phangcho supo atleng balo Nilipo borsing Phangcho lali amahang ke thek adim lang tu la kinon so cheng adim lang le school alang li po nili pulo tema alang li school chutoy don pen alang li kaporhes tame sungkru ba sum tame alang li porhe pen penangan hangdeng sok hangdengan hala sohut alang li chutul dolo apen so phi alang li ha rohata porhe donang jasita alang li kesung penanjok la trokan chubo pasi alang li ka hem seganang julo la so phi Ladak Karbi Anglong Autonomous Council pen ala so ke district council pusiku alang lipan kanghon kanyen so penajok alang lipan MSC ke hai alang lipan council LP school kono nasi alang li ke than chenge haladak lang tui non so cheng ade nasi haladak ben si alang lipan transfer pen bank si ladak cheka tu hawa 1975 asal sedang ladak bang lo nasi ladak bang pen ladak cekal du LP school along khan pen langli ladak retirement and law de ladak 1994 sedang ladak retirement and nasi langli kici ke ningkan haroi sira pli ardan selangli jawai lo langli saru ardan selangli jawai lo ala pen langli ranking unna hustame de rong ru kini dia pan alang li borio lapen tebok terai rong rup apan cingki cetanta alang li mesen nasi piniani untuk so cikumo amen pen untuk madak jaga dua hawara long itu football patu ta bilo nasi pintu final anu lo nasi itu mapan so final kapatu ho ning sampik kemana itu kacing honai hamren MSC sar Mohon Singh Timung da itu melong citong dun lapen nang leco sameno baido da tunong citong dun lapen ke ding atuk ili amen tu ada lo la tuban sameno hamren homas dia lo citong dun nasi boleh ning cing sampik lo so akhela di memorial akhela lo mate cikumo dam football akhela gitu bona pot gitu pot kali kaddo we phanta da cega tu arong asor phan lapen Japon to ma sar Bandura dari Afghanistan lo. DSP exercise lo itu ni bien. Nasional itu mana pula na pathu pe mena jadi na ke pathu pe ta na itu ma career sebana cek. Sebana me. Lalu itu sakuri lagi lalu itu pathu pe me jat pe me le pura. Dunia ni ke BJP सरकार के लासो बुझा के पिना. Tasila beli patingo lo. Non ke khela ke lai atum uni dupilo nasional itu pathu pemi pen ke hai bang hai po re bang re po tak ke ki pathu ba met mesen banal itu pathu na po nasional itu ini ati me phata arnama no akhai na hang pisi ini lam theta 5 tani Lamet hello kaya je the pindeng hello kaya raje lason si tihek pen karbi lamet amayalong amai pu arpu kimi kedeng pon abang pu apan sarbarim ing tiapan karbi lo charlia song Bogajan district committee etumpen karbi apoho pen karchodam padopon bangso karcho along Bogajan district committee amai pu Raju Ingleng Sarlong Rongpi Bogajan district committee assistant Istivar Crow atum laso karcho along Chitongdun Sangti hidipen projen terang karbi longri aberta. Pini berta pansa kang ton pon iglo domi thakme kardom.